Hello guys, welcome to my YouTube channel. साथीहरु तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ तपाईहरुलाई नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। गार्डनिङ आज चाहिँ खनाइ हुँदैछ गाइजहरु, तपाईहरु हेर्नुहोस् यहाँनिर खनी राखेको छु। तपाईहरु पनि कस्तो हुनुहुन्छ, खन्दै हुनुहुन्छ कि? तपाईहरुलाई म आज बारी खन्ने तरिका देखाउन लागिराखेको छु गाइजहरु। यहाँ खनी राखेको छु। आदङमा से अखरिक तम्बुङलोको झै अल्लाको खरी खामिन तम्बुङ हेक्याङ कोनिरा नुधियालेमा चामा लागि तम्बुङलो आदङमा से anjum se kon munja itin atanu ogemattum lagbachi amatemme ang lungma tukteme adukteme lari kon nanga kham tama khari anga tayungla yakka adangma se atinu ogemattum lagbachi ini kiniro keila anga angnu arawa khari Allo tayungla yakka ko nira ko alle nudi lekma porne heljogulle akhari anga tayungang asen thakningba kon muncha itin amateme ang kerekle lungma tukteme lungma adukteme lari kon nanga muncha itin asen thakningla pata adangba se tututumyang kerekle ogamatum lagbat sinega tututumyang reang amateme hekyang naligen thangben sisagen menchin kerekle amateme ang akhari ani Nepal lajega akhari alle mama khomedatin hema ani go kon kangre amayum go kangang ho membi heljogulle akhari mambong kang koga khomedatin adangma se Hello साथीहरु, यहाँ चाहिँ अहिले एकदम बाँझो खनाइ हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक सिस्नु फल्ने गर्छ गाइजहरु। साथीहरु यहाँ चाहिँ म एकदम यो चाहिँ सिस्नुको बोट हो। सिस्नुको बोटलाई चाहिँ बनाउने काम गर्दैछु। चम्से कग समजुली तिर्सुल तम्बारे तम्बुङ adangma se hekyang akhari tamra akhari sangbra khamin tambanglo adangma se akhari ani khamha sembong akhari ani chungbong hekyang nudhi ha lembong ekero adangma se ekelok ani khamin nupong membi hambekman koghem sing yak ani chama lagi chokmepong nunjokega hal ajok abi angbe heljogulle ani chokma pama itma atan awabek sang ani yambako chokmepong membi adangma se akhilarik tambung akhilarik mombong hambekman fur momang ani ko nudhiha lembong hekelrok ani chama khode lo adangba se यसरी हामी खनेर तयार गरिन्छ
साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर म खनिराखेको छु अहिले यो आलो फुङिन नंगा तोक्तुङ युङा तोक्तुङ ल पत्ता आदाङबास anjumse adangma anjumse kerekle khepseme kerekle kon muncha itin amateme abireme hekyang konle muncha itin akthamba pokhangwa amateme ang king sapteme ang yo comment jogeme adangma anjum kerekle kon muncha itin jogungban amateme ang hini ang tayemme hini ang mayemme lari angga kon patungba Kirik ningwa heteme ra jokma kirik le lari kon munja itin jogwa ro adangma se Allah akhari phungha num panunu ba phungha ang tongbong phungile kubong hang tongbong ekyang labhenda ha lembong labhenda ha lemang kaklo siha ang lembong akhari chongbrate mang lari chokmal rok ani kirik menchanggen namya misa sekha e kokhem sing ayak mene bhogara kangga ba ko tambung pongang tambung ba kirik le kon meja ba midesu heljogule ani seme bong chokme bong lari kon munja itin chogwa wa adang base munja itin nuri kang amateme hekyang hini ang ke jogum bil phari lari kam muncha itin jogwa waro adangma se yang moang anga munja I jogung kakhari yan ha ang sembong nuri kang mombong hekilrak phungha ang yamba pongang thang yamba nuba pongang thang khamin kusri thela momalok nuba ponglo chumse kon muncha itin anga chogungban akthamba pokhe kerekle sapteme kerekle comment jogeme o larik kon muncha itin le comment subscribe share ang chokma nuwa me phechemine lari anga kam muncha ithang chondunga wa guys यति भन्दै अर्को भिडियोमा भेटौँला है त Thanks for watching this video.